Omushijogu yamanyanka Yusufu Nowa Yesu ow'emyaka 80 kandi ayisiro mukazi we tumukunzire Angela ow'emyaka 28 kwahereze kumwita yayihayo mikono ya polisi ya Shuku omurichabya babebine mu butikirizana kurugerera aha mukazi kugira ngo abe nanyamarwa umushije atakuye umukazi kwabe nanyamarwa yije yamara ibiro akize iki kintu kibateganisa babo kuyomba nisaba siya bagomba barupa bakazi babo numachi byomba hangwa omushiya kakuropa ajangu ya banket fair konka iki kikozwe n'injuzumira se kuzumira abukana rero bwana bare ko bwana buna apana n'injuzumira omurushuku na no musema yona no mwihangariyona twagambaho na Yusufu Nowa Yesu oyisoro mukazi we nuko kutugira ngo abirata kigenderire kwito mukazi we kandi mukazi we yasiga abana bana amazima gargombe ntakigenderira kuko naje kanga kintu eki tinkumanya no kukizire abo kuba nanjye ndende ndiba ngo hati rozaro yanjye no kwero kuhingana tumishe mukwa n'ingore cyo cyane ogu yashaba kusasurwa akaza kureberera abana be abebembezo mu cwekeki hineva gamba aha kikorweki inzumira bacha persons ba one okwikizo umuntu guze kibanza kikabaho kandi ari nabana kandi ari n'umukazi kuna kwetegezo gukira umukazi we akariye banza byako bamusenja byako hata nabe nakora inarangu takibasa abana abe yashya abana bana hata nogwe nabar sireti security ninjemere shikorweki abashija nimbajemera ware ibintu byakusinga mana Kristo nogo iguzo mukazi waza kwijana ushanga wakuringire ndeno mugarkara ahabo kubaburije amakagona gaturagamo tabamuka twimasa solution no kwito muntu nabwanyuma omberwa Angela gwatwarwa hirwaro rya Shuku Health Center yakana okucheberwa gasha kwa mai kwa twachire